Vladimir Đukanović je nastavnik fizike u osnovnoj školi Anta Bogićević u Loznici. Kao posvećeni nastavnik i inovator dao je veliki doprinos za školu kroz realizaciju velikog broja projekata, kao i uvođenjem novih nastavnih metoda rada. Kako kažu u školi, za učenike Vladimir je jedan od najstrožih, ali i najpopularnijih nastavnika, a kvalitetna redovna nastava mu je prioritet. Nesebično se daje učenicima uz poštovanje dečjih odluka da li će se naukom baviti ili će samo posmatrati i učiti iz viđenog. Inicijator je poseta svim festivalima nauke u Beogradu, ali i organizator školskog festivala nauke za najmlađe iz Loznice, Krupnja, Malog Zvornika. Učenici koje je on učio, pripremao, usmeravao i bodrio doneli su 38 nagrada i pohvala sa državnih takmičenja iz fizike, 39 nagrada sa takmičenja Centra za talente, 7 puta su se njegovi učenici našli među 20 najuspešnijih u Srbiji na Srpskoj fizičkoj olimpijadi, osvojili 3. nagradu na takmičenju Najbolja tehnološka inovacija predstavljajući svoju školu i svoj grad. Najznačajniji rezultat je svakako prvi plasman učenika iz Loznice na Međunarodnu juniorsku naučnu olimpijadu i osvajanje 2 bronzane medalje. U poslednjih 12 godina Vladimir Đukanović je na samom vrhu liste najuspešnijih nastavnika u Srbiji po oceni Srpskog udruženja fizičara. Pristup fizici kao nauci, kao nastavnom predmetu, pristup učeniku u školi u kojoj radi, odnos prema kolegama je primer da je rad, talenat i ljubav prema onome što radiš osnova za uspeh.